Alright, yes, reka nongere mbifuze kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Fifa Entertainment. Tudasiba kubana umunsi ku munsi ku makuru yacu agezweho. Yego birumvikana ngarutse kugeza twongeye turebere hamwe iri kuvuga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, amakuru yo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Dore ko byakomeje kugenda biraba ibindi, inkuru ikomeje guca ibintu hirya no hino mu gihugu, hirya no hino muri Afrika ndetse no muri East Africa muri rusange. Aho biravuga ko turaza kubabwira ko MTN yamuritse gahunda ya Ireme na Ejo Heza, Nshya na Riderman bahaye ibyishimo abitabira icyo gikorwa. Mbere yuko dutangira kurebera hamwe zimwe muri izi nkuru, banze rero nimba wakoze subscribe kuri YouTube channel Fifa Entertainment, kandi niba wakoze video wa like ngo wayikaze. MTN yamuritse gahunda ya Ireme na Ejo Heza, Nshya na Riderman bahaye ibyishimo bitabiriye. Abaraperi Nshya na Riderman bataramiye Nyamirambo mu gutangiza ku mugaragaro gahunda ya Ireme na Ejo Heza hamwe na MTN, mu gihe abari mu banyamakuru Turatsinze Bright wa RBA bahawe ibihembo byo kuba idashyikirwa mu kwizigamira Ejo Heza bakoresha gahunda ya Momo. Ejo Heza ni gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire yatangijwe na leta y'u Rwanda. Iyi gahunda igamije kuba buri munyarwanda wese amahirwe angana yo kuzigama no guteganyiriza amasaziro meza. Yashyizweho na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kuva 29 Kamena 2017, itangira gushyirwa mu bikorwa muri 2019. Ejo Heza no ubwizigame bw'igihe kirekire bikorwa ku bushake, hafungurwa konti yo kuba umunyamuryango waba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga utuye mu Rwanda. Mu gukomeza gufasha abanyarwanda kwizigama no guteganyiriza Ejo Heza, MTN yashyizeho igorora buri munyarwanda wese wifuza kwizigama aho ashobora gukanda akanyenyeri ubundi akizigamira. Ni gahunda yatangiye mu mezi 3 ashize, ariko ikaba yaramuritswe ku mugaragaro, aho wemeza amafaranga wifuza gutanga, hanyuma igihe cyo kwizigama cyagera amafaranga akava kuri Momo akajya kuri konti yo kwizigamira. Kugira ngo wizigame ukanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 5 akanyenyeri 3 urwego, hanyuma amafaranga akajya yikuraho. Nubwo iyi gahunda yaboritswe ku mugaragaro uyu munsi, arabahembwe kuba barumvisha gahunda ndetse bagahita banayikoresha. Mu bahembwe harimo umunyamakuru RBA Turatsinze Bright, ngira ngo benshi muramuzi, wavuze ko uretse kuba ashishikariza abantu kwitabira iyi gahunda, bahisemo kwizigamira 1000 cya buri munsi. Regis Rugema-Macuro yashimiye abagore ndetse agaragaza ko aribo bakataje muri gahunda ya Ejo Heza. Bitari n'ibyo gusa, ni nabo bamaze kwizigamira amafaranga menshi muri iyi gahunda. Iyi gahunda itanga inyungu kuri 12 buri mwaka. Nyuma yo kumurika iyi gahunda, abahanzi b'abaraperi Nshya na Riderman bataramiye abitabiriye gahunda ndetse bashishikariza buri wese gukoresha Momo mu kwitabira gahunda ya Ireme na Ejo Heza. Ndetse tugiye kubabwira kandi ku umushinga w'umuhanda wa Galiyamoshi uriho n'u Rwanda n'ibindi bihugu ugiye gusubukurwa. Umushinga wo kubaka umuhanda ugezweho wa Galiyamoshi n'umuyoboro w'ibikomoka kuri peteroli uhuza u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ushobora gusubukurwa mu ntangiriro za 2026. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto ubwo yari kumwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda bafungura uruganda rukora ibyuma mu karere ka Tororo ku 23 Gushyingo. Yavuze ko muri Mutarama 2023 Kenya izatangira kubaka umuhanda wa Galiyamoshi ihereye muri Navaisha. Yagize ati, Bwana Perezida, muri Mutarama tuzatangira imirimo yo kongera umuhanda wa Galiyamoshi uve muri Naivasha ukomereze Kampala, uhure n'umuyoboro wa peteroli uva Maraba ukomereze Kampala, ukomereze muri RDC. Iryo shoramari rizahuza guverinoma ebyiri, rizadufasha guteza imbere ubwikorezi mu karere kacu kugira ngo tugire imbaraga kuko dushaka ubufatanye bw'akarere. Perezida Museveni yasobanuye ko yavuze ko umuhanda wa Galiyamoshi uzajya no mu Rwanda. Ati, tuzava Kampala tujye Bwera, Kasese, hanyuma mu Rwanda, hanyuma Sudani y'Epfo. Ibiri kubera hano byerekana ko hazaza hari heza, ibyiza biri imbere.
muri Gicurasi 2024 Minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda Dr Gasore Jimmy na bagenzi be bo muri Uganda na Kenya bashize umukono ku masezerano yo gusubukura uyu mushinga watangiye mu myaka irenga 10 ishize. Abaminisitiri bemeranyije gushyiraho uburyo buzafasha gukurikirana ishyirwa mu bikorwa iyo mushinga wafatwaga nk'udindiye. Iyo imbogamizi zose zavuka zashikirwa ibisubizo hakiri kare. Ngayo nguko amakuru yo kuri Fever Entertainment, amakuru agezweho, amakuru yo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nayo ngaho kabisa. Na ejo twongeye dukomeza ayandi makuru azaba agezweho, kandi ubwire gukora subscribe wowe twabanye kandi wakoze.